لکامپا قوشتبه یا پنابرین روژاوای کردستانی xoleke Topa Pê ku ji neh tîman pêk dihat li ser asa 4 kampên penabirên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê duh bidawî hat, têde tîma rojhat ya kampa Gewregoskê qehremaniya wê xolê bi dest ve anî. Xolê navê rehmetiyê Ferhan Remê li xwe girt ku ew jî ciwanekî Kurdê Rojavayê Kurdistanê bû ji beriya 6 salan ve li Ewropayê jiyana xwe ji dest dabû. Birayê Ferhan leystivanê Topa Pê li kampa Qoştepe nişteciya xwast vê xolê wek şanaziyekê jê re diyarî bike. Tîmên wê xolê yek ji Hewlêr, 4 ji Qoştepe, yek ji Domîz, yek ji Guêlan û 2 tîm jî ji Gewregoskê bûn. Di maça dawî de her du tîmên Rojhat û Hemedaniyê ku her du tîmên kampa Gewregoskê ne beramberî hevleyistin bi encama 3 golan bê beramber ji Rojhat re bidawî hat. Di dawiya xolê de xelat ji aliyê birêveberên xolê û hin leystivanên kampa Qoştepe ve li ser her du tîmên giştine dawiya rikaberiyê hatin belavkirin. Serkeftina tîma Rojhat ji nav 10 tîman bû cihê kêfxweşiyê û wekû kaptênê tîma wan xwest ku diyar bike. از کاپتن دلخوش کاپتن فريقا روجهات مش كامبا غوسكينا ام قلقي كيف خوش بون في دوريا كامباتا مع غالي خو دوستي خو ناديت زود براسي ما حفظون نديتو ما هاد نبدا حمله بقهانه هذه ودوري كبو شهيدك برحمتي ورحمه خدي لي بي او سر 4 كامبا بون دوميس دغويلان قوشتبه كوروغوسكي مباراه نهائي امو هر دو فريقين مي كوروغوسكي چون نهائي حمدانية وروجهات مباراة نهائي مستاند وبيروز جي فريق روجهات راز حمولة عبارة وسباسيا وتكم سباسيا لجنا دوري تكم وساعة وخش. Xolên Topa Pê li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê û peraniya kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê berdewam in ku di van xolan de ciwanên Kurd êş û azarên xwe têde ji bîr dikin. Ali Umar